svima, ja sam Amina i dobrodošla nazad na moj kanal u moj novi video. Kao što možete da vidite, moj današnji gost je Vlada. Jako mi je neprijatno. Ćao. Svima vam je poznati kao Street Fashion 101 na Instagramu. Tako da, pošto je Vlada realno svima poznat po njegovom upečatljivom stilu. Vlada koji se crveni u pozunja. Inače, sad da vam ispričam jedan mini story time prije nego što počnemo. Sad sam tu i njemu pričala. Ja kad sam bila malo mlađa, prije jedno 3-4 godine, kad si ti tek počeo otprilike snimati, ja sam vidjela Vladu kako on snima i meni se sviđalo kako se on oblače. Da sam ja rekla mame, ja ću jednog dana da snimam film i mene će Vlada da oblači. Evo nas sad kod mene. Evo nas 3 godine posle, to se događa, samo nije film, nego YouTube video, ali bit će i film. Biće, ako Bog da i film, ali realno hoću da vam kažem da sam želja ostvaruju, Vlada me oblači. Sam vidiš da mi je milion paruka, Vlada, hoćeš me obući, Vlado? Ja, da, angažujte me kao vašeg stilistu. Tako da, kao što već vidite i po samom naslovu, da se vratim sad opet na video, Vlada će od mene danas da pravi Instagram modela. On će mi izabrati 3 kombinacije i izmislit će mi 3 poze za sliku. Ti čuska, ti si fotograf danas i stilista, sve. Sve, kao 3 u 1 Samo baš nisi na šminku. Joj, to ne znam samo da radim. Jednom sam probao i nije se dobro završilo. Hajmo onda početi odmah sa prvom kombinacijom. Let's go. Gore su ti kao neke sportske haljinice. Neke svečanije haljinice, jer ja nisam svečana. Ovdje kao neke trenerke, ovdje su ti jakne, kao što možeš vidjeti imaš neke košulje. U ovom čošku su pantalone, suknje i ne znam da li imam šorceve, da li sam to nosila. Ovdje su isto tako trenerke, bermude. Pa dobro, nije jedna sezona za šorceve, to ćemo sljedeći put. Ovdje su ti majice kratkih rukava, duksevi, topovi, manje majičice neke, tipa body, to dole su ti opet duksevi i gore majice dugih rukava. Hoćeš da počne, pošto ćemo imati 3 kombinacije, moram da sakrim. Ćemo imati 3 kombinacije, mislim sam da jedna bude kao opuštena, da jedna bude kao sređena i da treća bude high beast, kao, to je ovaj fazon što ja furam, da bude skroz kao šeširić, duks veliki i tako da ćemo to da radimo. A prvo bi počeo sa opuštenom, kao da završimo to i onda ćemo dalje da nastavimo. Da završimo. Sad za opuštenu ja sam poneo trenerku koju mislim da ćeš obući za tu. I onda da ti nađemo neku majicu koju ćemo da vežemo ovako kao crop top. Aha. Majice si rekla da su ove, jel? Tako je. Sad nek ja provirim. Nek ja provirim. Pa sad kako da se odlučim kad imaš 16.000 majici? Ili imaš crop topove tako neke? Ovdje. Ovdje. Ovo sve? Da. Isuse. Baš ih imaš. Inače imam ja ovaj šeširč. Wow. You can really dance. Znaš kako je meni mali, boli me glava. Čekaj, ovo mi je cool jako. Ovo. Ali da li onda da ti vežemo nešto oko struka, da ne bude samo trenerka i majica? U stvari s obzirom da si kao, to je opušteno, tu treba da si kod kuće. To treba da si kod kuće. Vezat ćemo ti punđe, ali to okej? Vidite li vi ljudi moji, ja kad operem kosu, on hoće odmah da mi isprlja. Ali vratit ćemo, za sljedeću kombinaciju ćemo vratiti. Znači, prva kombinacija će biti ova kao trenerka od dečka. Ja kad nađem momka konačno. I ovaj crop top, ovo ćemo vezati punđu i slikat ćemo te nekako na kauču kao sa jastucima. Znaš kao Kendall Jenner kad leje kod kući kao... Hey guys! Ja kad postanem model, ali mi trebaju neke čarape jer imam trenutno na nogama ove sa ananasima. Pa ako imaš neke bele, bila bi super. Za prvu kombinaciju smo je obukli. Obukli smo jednu Essentials Fear of God trenerku za po kući, beli crop top i lančić i punđu koju smo vezivali najduže nego što se ona oblačila. I sad ću da vam pokažem zamisao slike na šta sam mislio. Ja kad kopiram druge ljude, iskreno. Inače, punđu je stvarno bilo teško zavezati, mislim da se pomalo raspadava, ili se raspadava? Ne, dobre. Ovo je za opuštenu kombinaciju vibe. Tako da to ćemo sada probamo da uslikamo. Ti sedi tu i ti to ja kad mi ljudi naređuju. Zagrli igračku ili nešto i kao blejiš. A malo nekako stani na drugu nogu da se vidi marka trenerke. To je bitno. A ja ću da te slikam ovako iza kamere. Čekaj. Ja kad blejim opušteno. Zaboravio sam da ovaj telefon ima ovo kao wide angle. Čekaj, moram malo da sklonim ove prekidače, to mi malo upadala sliku. Ja raspadam se, punđa osjetim. Inače, što uzmem jastuka, ima i tu. Ajde.
Pa da je glupo što grlim samo ovog malog slonča. Ne, pa i tog jedino imamo. Tako da nije glupo. Jak. Hoćeš da držim jastuk, jel ti bolje jastuk ili... Ne, ovo se slaže. Tako da je dobro. Čekaj. Reci meni, ali ja trebam što spacije promijeni. Ne, meni je cool. Samo jednu nogu malo spusti, ovo. Spusti još. Tako. Znači, dok šupal lišić. Tako. Mislim da imamo, čekaj da pokažem ljudima. Ljudi, desna noga mi utrnula. Neka mora. Imamo sigurno neku. Jel to ja mogu da sredim pa da ti pošaljem? Ma da, Photoshop je zakon. Bitno je ispomjerat sve. Imamo jednu. Da vidim. E sada, kada smo završili ovo moje prvo zamisao, sljedeća koja ćemo ići jeste high beast. High beast vam je zapravo, ako ne znate šta je high beast stil, to je zapravo kao trendy stil, kao ljudi u trendu. Ljudi koji kao nose komade koji su u trendu trenutno. Znači, ne znam kako tačno. Ajde da nađemo na Google. Osoba koja prati trendove da bi bila cool u stilu. Znači, to je to. Znači, hajpovane komade koje nosi, tako da Amina će sada biti high beast. Ode moja punđa za koju sam se potrudila. Sada imamo opciju, pošto kao tražimo stvari koje su u trendu, za ovaj Balenciaga Dux koji možeš da nosiš kao haljinu. Uz njega bi uparili ovaj Dior šešir. Dobro. Ili imamo opciju da ovaj Louis Vuitton šešir staviš, ali onda imamo beli Dux uz to. Šta ti misliš? Ja sam više za bijelo. Belo. Ali, super zanimljivo je što ako želiš beli Dux da obučeš, morat ćeš da staviš kesu na lice prvo. Vlada kad mi govori da sam ružna. Ne, to ćete sada vidjeti proces oblačenja ovog Duxa. Tako da mislim da ćemo ići s belim, daćeš mi one čarape što imaš duboke. Dobro. Stavit ćemo možda neki kaiš oko Duxa i patike ćemo obuti. Evo ga. Dobro. Imali smo tehničkih poteškoća. Sada sam ja iza kamere, pošto moram da dajem mini instrukcije kako se oblači ovaj beli Dux. Prvo što moraš da uradiš, ali možda da skineš punđu prvo. Jako mi se žao. I onda... Iskreno šta je može, otiće mi šminka. Pa neće, to je zaštita. I sada navuci taj Dux. Čekaj, moram naći kako se ulazi. Tu, dobro si krenula. Zato što on ima rolku u sebi. Znači, navlačiš Dux preko kese. Joj, ljudi. A znate kako mi je sve mutno, sam vidim ovaj ring light, znači... Nemoj da se udaviš. Znači sad kesu. Nije to, ne znam, jesu... Kako se smijem, udahnem kesu. Pa vidio sam, ostati je Karmi na kesi. Čekaj da zoomiram. Bukvalno je ostao Karmi na kesi. Sad samo navuci preko glave. I vidjet ćeš kako klizi zbog kese, pošto je malo uska ta kragna. Pukla kesa! Jako ja izlazim iz ovog i ništa mi nije. Okej, ovo je fail, ali uspjela da ga obuči, idemo da sredimo ovo. Gdje nisam kesu? Tu je neka. Čekaj, da snimim ostatke kese. A ne, pa nije ona pukla, samo Nego se pomer, a trebalo si da je vežeš oko brade. Pa ja da se ugušim totalno. Ovo je druga kombinacija, ovo je high beast fazon, znači imamo šeširić, Dux, kaiš, čarape i forsice koje se skroz slažu uz šešir, jer su iste boje. Vidite koliko se osjećam. Jako je dobro. Možemo. Jako je dobro. Sad idem po telefon da je slikamo. Ja sam iskreno oduševljena ljudi ovom kombinacijom, bukvalno sad sam pozorna, evo Vlada napolje. Sad, stani tu nekako i stavi nogu na jednu. Hoćeš kao ono ovako? Tako. Čekaj. Top. Čekaj. Ali ovo mi je ružnija strana. was walking down the street and you were there staring at me. Meni je jako cool. If we should meet and I knew. Znaš šta možda uradiš da siđeš i da samo tako ostiš jednu nogu, ali ideš još malo u zid dupetom. Tako, to. Touch your soul and then I knew you'd run away with me. I'm in your thoughts and all you want is to. X.
Meni je jako cool. Moj džukovica, ali imaš žuljeve, Ti ćeš morati presuditi. Favoritovat ćeš mi slike koje ti sviđaju. Eres tu favorito. Sad će sigurno biti, Ja ne? kad ne mogu više. Ljudi, inače, ovo smo radili u ulazu, ali skontali ste to pa već. da, vi morate da razumete da smo mi ovo sve radili u stanu i ulazu, tako da, znači, ovaj video lajkujte obavezno jer smo se baš namučili. Realno, jesmo, znači imaš žuljeve, gledajte, mogu sad lagat da sam išla u teretanu. Idemo na treći outfit. Došli smo do trećeg outfita, a to je outfit za izlazak, što mislim da će biti ono kao najbolji. Ja sad često ne izlazim, ali ima veze. Naprimjer kad bi otišli na Cherry, ali dobro na Cherry bi Meni obukla ovo ovo, za Cherry, meni se ovo baš sviđa. Ovo je kad bi išla kao u izlazak sa momkom, na date. Ne, nije mi ovo. Nemam ni momka, pa ne znam. Kao sa drugaricama, ali kao baš ideš u izlazak. Znaš kao oni izlazi gdje moraš i štikle. Naporno. Eto, izabrali smo ovu suknju koja je jako cool. Izabrali smo, to jest izabrao samo, ona se nije ništa pitala, ovaj top. Ali ne, ja mislim ipak da idemo s Martinkama. Dobro. Mislim da mi je to coolije. Ove. Pošto sam ih vidio, da, crne te. Ja možda zelene. Ali se ne vidi. Ali ne vidi se na slici, da. Ma da. Top, to će. Ocrnit će mi nas. Tako je, ne se da srediti. Mi kad priznamo da se photoshopiramo. To je to. I ove čizme za kraj. Vidiš, ni na kameri se ne vidi da su zelene. Ove crne čizme za Ove kraj. crne čizme. Molim vas, ako vidite neki zeleni ocijaj, to vas oči varaju. To je refleksija samo. Tako da, ajde ti da se obučeš. Tada! Ja zvijezda. Obukli smo Aminu i jako cool, iskreno. Da ti sviđa. Meni je brutalna. Mada to je, sada većina stvari koje ima na sebi je njeno, tako da naravno da je se sviđa kad ih je kupila. Ali kao malo drugačije smo stilizovali nego što bi možda onda sam. Mada ti i ja. Dobro, ja sam ovo inače faktički isto obukla. Zato Samo nisam malo u jaknu jer je bilo toplo. Zato kažem kao mi otprilike isto razmišljamo, tako da nije ni toliko različito od onog što je ti ovo. Oni vide da mogu izabrati jer ovo je stvarno moćan. Da, bukvalno smo vam predstavili outfite koje možete sutradan vi da slikate i nosite, tako da baš je dobro ovaj video. Pa da, oni mogu da pokupi neko ideju što s njima sviđa. A inače, Vlada, tu sam primijetila da kombinuješ i ti ono skroz baggy stvari i nešto skroz usko. Da, jest. True. Sam to skontala gdje ću poslikat, bukvalno, nemamo gdje. Da, jedna ideja je bila, žena zmija sjedi za šankom. Stavimo tu. Zamislite, molim vas, na što bi tu ličilo. A možda da sklonimo zavese? I na prozor. Da. Znači imamo čoker, ostavili smo, to jest obukli smo crop top, jednu jaknu, suknju i dole Martinke. Nije zelene, nemojte da lažete. Pošto svi uglavnom bi verovatno obukli štika, a mi smo namjerno htjeli da promenimo da budu Martinke. Tako da, sad ćemo da slikamo, da vas vratim na mesto. Ali, da, onda, ako su ti noge dole, onda se vidi i parket, na tome smara. Kontaš? Ali ne možeš da digneš. Ne mogu obje noge dignut, nemaš, znaš kako će izgledati. Da. Ko si roče? A na ovu nekako. Kako? A ne znam. Kako ćeš sesti tu? Šta je to? Ne znam. Ja pregrila to ovom sivom plahticom. Pa da, ali kao šta je to? Ne znam da vidi. Da vidimo šta se krije iza. Pa peć! Jel ona grije? Da. Kako? Ja se smrzam, sam ne znam. Ona ima peć koja je prekrila da bude lepa, nije znala. Ja sam šokirana. Znaš ti ko? Ja se noćima smrzam. Zajebaš. Boga mi kontam što je ovdje ovako hladno. Čak sam se prehladila 2 puta. Ovo je nešto najgenijalnije na svetu. Vlada je došao i otkrio da imam peć. Ovo samo ćemo. Da, na drugu stranu. Wow, ovo je bilo dobro. Čak, ja ću da slikam. Ja kad tjeram toksične ljude od sebe. As if we should meet, and I knew with you it'd be easy. I've touched your soul, and then I knew you'd run away with me. I'm in your thoughts. Hoćeš još? Ne treba. Ljudi, završili smo sva 3 outfita. Ljudi, ja se nadam da vam je bio zanimljiv ovaj video, iskreno meni je bilo prezanimljivo ovo snimati. Mislim, ovo kao i generalno ono što inače radimo, ali smo samo sad snimili da vidite i vi. Da, tako da ukoliko želite drugi dio,
Da, Da ti oblačiš mene. može. To je to. I tu, i znaš šta još možemo pokrenuti? Challenge kako na jednom mjestu napraviti što više različitih slika. Jer mi smo bukvalno u jednom stanu smo 3 različite slike uspjeli, a Upravo. skroz različite. Odemo tipa na parking, u podrum ili tako nešto. Može. Ako ste za to, pišite dole u komentarima i lajkujte ovaj video. A mi koliko smo se znači sturili što to možemo da radimo, mi smo već oduševljeni idejom, tako da podržite našu ideju. Obavezno zapratite Vladu, a mi se uskoro vidimo u sljedećem videu, a do sljedećeg videa sa zajedno kažemo ljubimo vas. 3, 4, sad. Ljubimo vas! vas!